Саламатсыздарбы? Биз азыр күтүп атабыз биздин түз эфирге келе турган коногубузду. Анан четинен баштайбыз. Биздин коногубуз кошулду. Саламатсызбы? Саламатчылык. Анда саламатсыздарбы урматтуу биздин катталуучуларыбыз, биздин көрүүчүлөрүбүз. Биз түз эфирибизди баштайбыз. Бизде бүгүн Улуттук банктын жакшы жаңылыгы бар. Улуттук банк чыгарган коллекциялык монетасы, Тайтуяк монетасы эл аралык сыйлыкка ээ болду. Бул тууралуу кененирээк сүйлөшмөкчүбүз. Ал эми түз эфирде бизде бул тууралуу Гүлмүшай Артыкова айтып бермекчи. Улуттук банктын нак акчаны башкаруу башкармалыгынын башкы экономисти. Саламатсызбы, Гүлмүшай айым? Саламатчылык. Анда ушу четинен баштасак, Тайтуяк монетасы кайсы категория боюнча сыйлыкка ээ болду? Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Жакшы болот. Биздин Улуттук банктын күмүш коллекциялык монетасы тиричилик буюмдары Тайтуяк аттуу монета быйылкы үстүбүздөгү жылдын ушул эл аралык сынакта байгелүү орунга ээ болду. Жана ушул сынактын бир нече номинациясы болуп бөлүнөт. Ошонун ичинен эң мыкты күмүш монетасы номинациясынын 3-чү ушу байгелүү орунга ээ болду деп айтсак болот. Ушул сынак тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз, бул сынак монеталар топ жылдызы 20-24, бул негизи кадыр баркы кандай, ушуга токтоло кетсеңиз. Бул сынак жыл сайын өткөрүлөт. Ушул Москва шаарында же Санкт-Петербург шаарында. Жана бул сынактын өзгөчөлүгү бул ушул КМШ өлкөлөрүнүн аймагында өткөрүлөт. Жана жүзүндөгү баардык борбордук банктар өзүнүн монеталарын чыгарса, алар болсо ушул эл аралык сынакка да катыша алышат. Бул жерде ушул алтындан, күмүштөн же жез никелден жасалган монеталардын баары катыша алат. Жана ушул монеталар топ жылдызы эл аралык сынакта мисалы 10го жакын номинациялар болот. Алар кандай? Мисалы эң мыкты күмүш монета, эң мыкты алтын монета, жылдын мыкты монетасы, ошондой эле оригиналдуу технологияларды колдонгон монета, же болбосо сувенирдик монета, же болбосо ушу көркөм чыгармачылыгы жактан жакшы чечимге ушу ылайыктуу аттуу номинациясында дагы болот. Монетанын концепциясы, уникалдуу концепциясы деген аттуу номинациялар. Ошондой эле эң мыкты жүгүртүү монеталар аттуу ушундай номинациялар болот. Жана ушул 2023 жылдын 1-январынан тартып 31-декабрына чейин чыккан коллекциялык монеталардын баары катыша алат. Жана алар болсо ушул номинациясынын бир эле гана номинацияга өзүнүн ушул билдирмелерин берип, ушул монета ушул номинацияга татыктуу, анткени ал ушул монетанын дизайны же болбосо анын ушул мисалы атайын ошол темасын ачып атат, же болбосо анын көркөм чагылдырышы тарабынан, же анын колдонгон технология тарабынан дал ушул номинацияга туура келет деп ошол борбордук банктердин укугу бар. Жана алар ушундай эл аралык сынакка катышат. Бул ошондо Тайтуяк монетасы кайсы номинация боюнча катышкан болуп калат? Биздин ушул монетабыз эң мыкты күмүш монетасы орунду ээледи. Бул сынакка 18 мамлекеттен катышкан. Жыштуулардын арасынан ушул тандалып, ушул байгелүү орунга ээ болду. Ушул Улуттук банк кандай түрдө катышты? Улуттук банктан ушул монета же ушундай бир аземге кандайдыр бир өкүлдөр бардыбы? Кандай болду ушул сынак? Жок, бул электрондук түрдө биз билдирмени жиберебиз. Жана ушул сынактын негизги ушул
жюри деп коет, ошолдун калыстар тобу да. Булар болсо ар кандай борбордук нумизматикалык борборлордун арасынан көрүнүктүү нумизматтар катышат. Ошондой эле эң чоң ушул аукцион үйлөр ошол тарабынан атайын өкүлдөрү келип, ушундай көз карандысыз атайын калыстар тобунун тарабынан ушул монеталардын баарын карап чыгып, ушул 24-жылдын жарым жылдыгында карап чыгып, ошондой эле жанакы орусча айтканда при зрительских симпатий же болбосо ушул монеталардын өзүнүн жасалгасы тарабынан абдан жактырган монеталар ушундай номинация болуп ушундай добуш беришет. Ар бир жаранда адамдар да катышат экен да биякта адистер, ооба. Андан кийин ошондой эле ушундай өзүнүн добуш берүү менен дагы ушундай эң көп ушул добуш алган монеталар дагы булар дагы ушул атайын бир байгеге да ээ болот. Ушундай бул ар кандай онлайн түрүндө болот экен да, бул мындай атайын кишилер катышпайт, онлайн түрүндө эле документтер жөнөтүлүп, ошондо тандоо иштери болуп. ооба, ошондой арасында тандалат. Ушу анда күмүш айым ушу Тайтуяк монетасына токтоло кетсеңизде, өзгөчөлүктөрү эмнеде өзгөчөлүгү? Бул биздин ушу Тайтуяк монетасын сиздерге көрсөтсөм болот. Мында абдан кооз монета. Абдан чоң экен. Чоң монета, анткени бул монетанын салмагы 500 грамм. Бул биздин банктын тарыхында эң долбоор десек болот. Салмагы 500 грамм менен жалгыз эле ушул монета чыгарылган. Ошондой эле номиналы дагы 500 сом. Ошондой эле бул жерде монетанын негизги сюжети болуп, бул ушул 19-кылымдарда төлөм каражаты колдонулган Тайтуяк деп монетасынын элеси түшүрүлгөн. Ошондой эле бул жерде дагы монетанын сапаты, күмүштүн сапаты жана ушул монетанын номиналы десек болот. Ал эми монетанын арткы бетинде дагы ортосунда Кыргыз Республикасынын герби жайгаштырылган. Ушул банк эмитентинин түшүрүлгөн жазуусу, чыккан жылы жана ошондой эле өйдө жогору жагында кыргыз тоолору сүрөтү жана ошол кыргыз чиймелердин дагы сүрөтү келтирилген. Бул болсо ушул азыркы доор менен мурдагы байыркы доордун ушул алкагында ушул бириктирген негизги ушу идеяны түшүндүрөт деп айтсак болот. Бул монеталар болсо күмүш монета атайын улуттук банктын тарабынан сатылат жана ушундай кооз кутучага салынат. Монда салынат. Бул кутучага дагы тиркелет, атайын сертификаты тиркелет жана ошондой эле мында кооз буклет менен кошо сатылат. Кантип сакташ керек, кантип кармаш керек дегендей. Бул монетанын сатуу баасы 93.300 сом деп эсептелинген. Жакшы. Айтып кетсеңиз, бул идея кайдан келди? Бул автор, ушул монетанын автору кимге таандык? Негизи бул Тайтуяк деген монетанын идеясы бул ушул 2023 жылында биз улуттук валютабыздын 30 жылдык мааракесин белгилегенбиз. Ошондуктан бул улуттук банк тарабынан жыл сайын келерки жылда биз кайсы коллекциялык монеталарды чыгарабыз деген план бекитилет жыл сайын. Ушул Тайтуяк монетаны биз ушул демилгени берип, ушул улуттук банк башкармасы тарабынан бул тематика бекитилген болчу. Мындан кийин бул монеталар болсо ушул улуттук банктын тарабынан атайын сынак өткөрүлөт. Ушул сүрөтчү дизайнерлердин арасынан каалаган сүрөтчү дизайнерлер ушул өзүнүн эскиздерин улуттук банкка алып келип,
ушул эң мыкты эскиздерди биз таңдап алып, анан Улуттук банктын башкармасы тарабынан бекитилет эң мыкты дизайн. Андан кийин биз ушул монеталарды зерканаларда жайгаштырып жасайбыз. Бул монета болсо жүгүртүгү ошондо 24 апрелде 2023 жылдын апрелинде улуттук валютабыздын 30 жылдыгына жана ошол эле акчанын байырына арналып чыгарылды десек болот. Эмне үчүн тайтуяк? Анткени ушул ошого токтолуп кетсеңиз, тайтуяк кээ көп да түшүнбөйт да, эмне себептен, эмне кантип ошондой идея келди? мен ушул монетанын алдыңкы бетинде чагылдырылган тайтуяктын өзүн дагы сиздерге көрсөтсөм болот. Мына менин кадимки Бул илгерки, чыныгы тайтуяк. чыныгы тайтуяк биздин Улуттук банктын музейинде орун жана ушул оор бул жерде 400 граммдык тайтуяктын кармап турам колумда. Акча сактайбы, эмнеге колдонулат? Негизи ушул күмүш куймасы, бул күмүштөн жасалган тайтуяк, ошончуктан азыр карарат да күмүш, ошон үчүн кара бойдон азыр турат. Бул 19-кылымдарда ошо акча жүгүртүү чөйрөсүндө колдонулган. Мисалы бул жерде ушул мааниде колдонулган десек болот. Бул күмүштөн жасалган жогорку сапаттагы күмүш куймалар, мисалы эгерде башка бир соода, ушул жибек жолу соода боюнда болсо, мисалы бул 10 жылкынын ордуна же койдун ордуна мисалы ушул кичинекей тайтуяктар тайтуяк менен эсептешкен. Бул тайтуяктын бул жерде асты жагында дагы ошол кайсы ошол убакта кайсы зеркана тарабынан куюлган аталер дагы бар. Кайсы ошол ким тарабынан жасалган, канча экенин дагы билсек болот. Негизи бул ушул тайтуяк дагы ушундай сүйрүү формасында болот, ар кандай формада болуп куюлган болчу. Бирок биздин атайын мындай уламыштар бар Кыргызстанда. Ушул мындай жаныбарлар басып кеткенден кийин изиге атайын куюлган. Ошондуктан булардын аттары дагы Кыргызстанда тайтуяк калган десек. Түшүнүктүү. Демек бизде тоголок болсо, аларды илгери акча таптакыр башкача болчу экен, формасы жагынан дагы. Бул дагы ушул бизде дагы Манас эпосунда дагы Көкөтайдын ашы деген ошо эпизодунда дагы ушул мисалы карагайга илинген күмүш жамбы деп коет да, жамбы. Ошону атып түшүрүү дагы жаа атуу мелдеши катары дагы ушул эпизоддо да колдонулган. Ошондуктан бул илгерки төлөм каражаты экенин дагы тастыктайт деп айтсак болот. Жакшы, абдан кызыктуу маалымат болду. Мен үчүн дагы көп кызыктуу нерселерди айтып бердиңиз да. Кандай деп айтсак болот? Ушул сыйлык Улуттук банк үчүн мааниси кандай? Жана ошондой эле бул сыйлык алгандан кийин ушул монетанын дагы баасы өсүшү мүмкүнбү? Биздин ушул атайын сыйлык менде дагы ушундай дипломдун дагы бар. Биз ушундай дипломду алдык. Бул ошо монета топ даражасы 2024 деген басмаканадан бизге келди. Ушул жерде биздин тайтуяк 3-чү байгелүү орунга ээлеги жөнүндө тастыктайт. Бул дипломду дагы биздин Улуттук банктын музейинден келип кененирээк болот. Ал эми деги эле Улуттук банктын ар бир ушундай коллекциялык монеталардын байгеге ээ болушу абдан биз аны менен сыймыктанабыз. Биздин Улуттук банктын азыркы учурда 95 коллекциялык монеталардын түрү бар. Анын ичинен биздин ушул коллекциялык монеталар азыркы учурда 6 байгеге ээ болду десек болот. Ушул тайтуяк байгеси менен бардыгы болуп 6 жолу биздин коллекциялык монеталар эл аралык деңгээлде ушул
ушундай ардак дипломдор менен сыйланды жана башка ушундай байгелүү орундарга ээ болду деп болсок болот. Жана ушул биздин коллекциялык монеталар аркылуу эмне менен биз мактанабыз? Бул мисалы эл аралык деңгээлде бул Кыргызстан жөнүндө маалыматты алыш, кайсы мамлекет болду экен, бул элдин тарыхы кандай, бул элдин маданияты кандай, төлөм каражаты кандай, экономикасы кандай аттуу деген маалыматтарды ушу кеңири таратат десек болот. Күмүш айым, рахмат сизге. Жана менде акыркы суроо бар. Ушул тай туяк коллекциялык монетасын биздин жарандар каяктан сатып алса болот? Дагы деле сатыкта барбы? Ооба, биздин тай туяк монеталар сатууда бар. Баасы 93.300 сом. Улуттук банктын Бишкек борбордук кассасында же областтык башкармалыктын кассаларында ар бир жаран келип, нак же нак эмес акча түрүндө сатып алса болот. Бул баалардын сатуу баасы туруктуу. Жалаң гана ушул биздин улуттук банктын кассасында жок калганда бул монеталар, ошондо гана алардын сатуу баасы көбөйөт десек болот. Бул монеталарды капсуладан чыгарбаш керек, кол менен кармабаш керек, анткени алардын нумизматикалык баалуулугу анда жоголот деп айтсак болот. Рахмат кеп кеңештериңизге. Анда биздин катталуучулардын комментарийине токтолсок, азырынча орус тилинде бар комментарий. Добрый день, где можно приобрести эту монету? Г. Баяманова. Можете на русском. Мы сейчас уже продолжим на русском языке. Хорошо. Добрый день. Значит, эту монету, серебряную монету Тай Туяк весом 500 граммов можно приобрести как в Бишкеке, так и в областных управлениях Национального банка. Это в рабочие дни с 9 до 2 часов. Касса работает. Вы можете купить монету как за наличный расчет, так и за безналичный расчет. Кроме этого, у нас есть еще интернет-магазин, который находится тоже на сайте Национального банка. Есть специальный раздел БКР, где также вы можете оставить заявку и можете купить монету таким способом. Уважаемые подписчики, мы продолжаем наш прямой эфир уже, как вы поняли, уже на официальном языке. Я еще раз напомню нашего гостя Артыкова Гумышай Темировна. Она является главным экономистом управления денежной наличности Национального банка. И вот, собственно, почему мы собрались, да, еще раз повторим на русском языке. Монетное созвездие 2024, коллекционная монета Национального банка Тай Туяк заняла призовое место. И давайте вот поговорим о конкурсе, как проходил, что это за конкурс, в какой номинации победил. Здравствуйте еще раз. В настоящее время мы можем похвастаться, что наша национальная валюта – это коллекционная монета номиналом 500 сомов, серебряного из серебра, заняла призовое 3-е место на международном конкурсе «Монетное созвездие 2024». И заняла 3-е место. Вот, и наша монета действительно очень уникальная. Она сделана из качества, обладает качеством proof и изготовлена из серебра, пробы 925 номиналом 500 сомов и весом 500 граммов. Эта монета, скорее всего, вот она была выпущена в 2023 году и в честь 30-летия введения национальной валюты и посвящена древней истории денег, можно сказать. То есть мы видим изображение. Она еще и самая большая, да, у нас в коллекции Национального банка? Да, самая тяжелая. Самая тяжелая. Да. Вот как проходил? Вот расскажите о конкурсе. Вот что за конкурс? Сколько стран участвовало? Какой статус этого конкурса? Ну, монетное созвездие – это единственный конкурс, который проходит на территории СНГ. И все желающие страны могут принять участие. Именно в этом конкурсе приняли участие из 18 стран и 24 участника. И вот эти монеты, все коллекционные монеты, мы, например, тоже подаем заявку на специальных номинациях этого конкурса.
которые поделены там на 10 разновидностей. Например, это самая лучшая серебряная монета, золотая монета, монета года, например, или уникальная монета, оригинальная технология, оригинальная технология, например, номинация, приз зрительских симпатий, или там монета, лучшая монета циркуляционного характера. Мгм. Так, вы немного Да. пропали. Мгм. Можете последнее предложение повторить? Немного сбои были в эфире. Этот конкурс, он состоит из нескольких номинаций, и такие номинации, как серебряная монета года, золотая монета года или монета года, самая лучшая сувенирная монета, монета за лучшее художественное решение, уникальность, Мгм. монета, которая заняла больше всех там приза зрительских симпатий, вот, или Мгм. самая революционная монета и так далее. То есть все монеты, которые являются центральными банками в течение года, например, здесь речь идет о монетах, которые были выпущены в 2023 году, с 1 января по 31 декабря. Мгм. И все банки могут подать заявки на соответствующую номинацию. Ну, один раз только они могут на одну номинацию только подать. И таким образом в 2024 году они, значит, независимое там жюри, они выбирают, исследуют все эти монеты и потом выносят вот такое решение. А кто из Национального банка участвовал? Каким образом вот проходило? Это было прям мероприятие офлайн или онлайн мероприятие? Этого банка никто не участвовал, мы только подавали заявку в электронном виде на данную номинацию. И вот. А вообще состав этого жюри состоит из известных коллекционеров, независимых экспертов в области нумизматики, и там, какие-то вот аукционные дома или какие-то крупнейшие музеи. Вот все представители вот таких специализированных изданий участвуют, вот, оцениваются вот этим специальным жюри, эти монеты. И вот самое главное, критерии, которые они оценивают, это вообще общее впечатление от монеты, какой у него дизайн, какая у него технология использовалась, какое художественное исполнение и качество исполнения. Вот все эти параметры учитываются при, значит, номинации, при вот, выборе лучшей монеты. А вот скажите, пожалуйста, а почему название выбрали Тайтуяк? Тайтуяк вообще, как вы знаете, Национальным банком мы ежегодно выпускаем разные коллекционные монеты. И 23-й год это был особый год для Национального банка, потому что мы отмечали широкомасштабно 30-летие введения национальной валюты СОМ. И в этот с этим было предложено выпустить такую вот как бы монету, посвященную древней истории денег, которая связана с платежной системой. И, конечно, мы можем смело говорить, что на шелковом пути там вот в XIX веке использовалась эта тайтуяк. То есть они раньше были известны как, наверное, джамбы или я, они называются. И вот я могу показать вот сам джаб, который имеется в музее Национального банка. Вот на величину, очень тяжелая. И здесь она выполнена из серебра. Здесь есть штемпель, написано его проба, кто его начеканил. Вот. И таким образом это достаточно такое популярное платежное средство было в XIX веке и было широко распространено также на территории Кыргызстана, можно сказать. И потому что мы находимся в приграничной зоне с Китаем. А в Китае, то есть, почему? Потому что мы можем смело говорить, что это тоже у нас используют, потому что они были как клад, ну, были находками вклада
вкладах. Также мы можем смело сказать, что в эпосе Манас есть эпизод из Тризны Кокотай. И там описывается такое значит, мероприятие, когда было состязание среди батыров, то они устраивали такое состязание, что серебряный джамп они подвешивали вот, на высоком шесте, и джигиты должны были его значит, выстрелить из лука. И таким образом серебряный джамп уже упоминается в эпосе Манас. И мы можем смело говорить, что вот... ну, еще у нас такая легенда была, что когда значит, слитки отливались вслед, прямо вслед, оставленные вот, в земле копытом животного. И поэтому в Кыргызстане этот слиток получил такое название Тай-Туяк. Ну, я думаю, это не только в номинации должно было победить, да, как лучшая монета серебряная, но и как лучшая вот идея. Мне очень понравилось, спасибо. И у меня последний вопрос к вам. Какое значение имеет данная награда для Национального банка и этой победой коллекционные цены на коллекционную монету возрастут ли? Для Национального банка эта награда имеет очень важное значение, потому что это достижение Национального банка и признание в области коллекционных монет, которые мы выпускаем вот с 1995 года. И эта награда уже является шестой наградой у нас в Кыргызстане, которая завоевала вот среди вот этих международных конкурсов. И мы гордимся этими наградами, потому что через вот призму монет можно увидеть и узнать о Кыргызстане, и на международном уровне будут изучать экономику, культуру Кыргызстана, историю Кыргызстана. И эта монета самая популярная в настоящее время, тоже у нас в продаже имеется. И реализовано около 60 штук, можно сказать. Вот. И монета еще, наверное, действительно вот, говорит о, ну, так как она была найдена вот на территории Кыргызстана также, то мы можем смело сказать, что она как в качестве платежного средства использовалась вот при бартерных обменах вот в XIX веке. И занимает действительно достойное место среди вот награжденных монет. И но цена такая же остается, да? на продаже 93 300 сомов, она остается зафиксирована. И после того, как только она, ее реализация завершится, то только тогда ее нумизматическая ценность вырастет уже вот на вторичном рынке нумизматики. Спасибо вам большое, Гульмира Демировна. Мы завершаем наш эфир. Я еще раз напоминаю нашим подписчикам, что с нами была Артыкова Гульмира Демировна, главный экономист управления денежной наличности Национального банка. Если вам понравилось это видео, делитесь своими близкими, коллегами, друзьями. Ну а мы с вами прощаемся. До свидания.